Żewġ bouncers u barmen ta' Babylon, stabbiliment ta' divertiment f'San Pawl il-Baħar, ċaħdu li kienu involuti f'xeba li qala raġel quddiem l-istabbiliment, quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberrastres u Yermakov Mikhailo, Stepan Stankov u Dorde Dudic, wara li allegatament weġġew gravi lir-raġel. Fil-qorti ġie spjegat li żewġ irġiel Afrikani marru l-asta tal-pulizija mimlija demm. It-tliet akkużati ġew arrestati wara l-pulizija rat il-filmati tal-kameras tas-sigurtà. L-imputati nataw il-ħelsi mill-arrest fuq depożitu ta' 800 euro u garanzija personali ta' 5,200 euro. Abdul Hamid Sayed Libjan ta' 39 sena inżamm arrestat wara li der fil-qorti bitbenġila fajneħ u jżomm ġenbeħ hekk kif allegatament is-sit ta' karozza Mercedes qabdu fil-fatt fil-karozza jipprova jisraqlu r-radju. Sayed kien akkużat b'attentat ta' ser aggravat li kkaġuna danni b'mod volontarju li kien fis-sakra f'post pubbliku. Il-qorti semet kif il-pulizija għadet tinvestiga l-każ wara li l-akkużat qed jgħid li s-sit il-karozza taħ xeba'. Il-qorti tal-appell qed parzjalment l-appell imressaq minn David Norberg Kembri li qed jiskonta sentenza wara li kien instab ħati bil-qtil tal-eks-sieħba tiegħu 5 snin ilu. Il-qorti tal-appell sabet li l-qorti tal-Maġistrati kienet żbaljata meta żiedet il-pjena tal-akkużat wara li kien qama parzjalment ħabsi ieħor b'xafra waqt ġlieda li faqqet bejniethom. Il-qorti tal-appell qalet li minħabba li l-akkuża ma kienx indikata mill-Avukat Ġenerali, il-qorti tal-Maġistrati ma setgħetx issibu ħati tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.